uthi izingelosi siyamudumisa yebo ke nathi sisho njalo uphakeme kakhulu uphakeme kakhulu ibandla lonke bakithi izingelosi ebusuku sihlangene nathi yebo ke nathi sihlangene nengelosi sithi uphakeme Hallelujah. Uyabona thina singabantu bakwaZulu. KwaZulu uthi makunomcimbi lengakithi uhlatshwa inkomo makungena umakoti esigcawini omama babuzwa ukuthi bakhonani intombi ayibuzwa ukuthi zikhonani insizwa azibuzwa ukuthi zikhonani uma kuyilezi insizwa zakithi zithi zifaka amabheshu zihlehla zithi omama babone behlehla bethu ngoba bayayazi into yakubo awukodwa benkela abantu basezulwini namhlanje aba-understand into yasekhaya Hallelujah. Usama kataba Sukutukutu Hosana Hosana Seyamoshakala indumiso bafana bakithi indumiso seyamoshakala lento yendumiso ibithi mayenziwa kube ngazazathi umuntu akasa-exist sek-exista lo ngaphakathi kukhona isikhathi nakhona fanele uma uyidumisa inkosi kube ngazazathi akukhombati endlini uwe wedwa khona eholweni ibhekane kanje ake sithi kanje izandla khona into engifuna ukuyibona sithi awuyiphakamise zombili uvela uzithi